إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس الرسول جندوا إنها بيكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كوري كده درسوا ألبوم من بيان كوري بدوا دنيكنا نقولتا إيجا أقوتين ألبوم من بيان كفيمو إيجا ترين إمّe fahugai egotuga macca miyadwa difotama tafsir bayan qurani ei kuri duwa wagutu hamamuge sababu tangule kuruko e nukuta bayan kore gendiyai ade ei avvana nukuta ei avvana goi bidwa dene gannane ilmeri bayan kore ba fa wagu ittahuge terega avvana nukuta gamiwani sharu kandayiru bi faratun e alukama waki zamane nuwata waki tane nuwata waki halate nuwata waki adade kanda alwa fanuwa ekama ko mistakun ekankan kanda alagin kura komme alukame ei bidwai sharu kandayiru bi faratun e alukama waki zamane nei khasa kuraba kanda alwa waki halate waki tane waki adade nei kandalo wafa ekam mistakun ekam kan kanda alage mikurani ekam egen dani bidwaage tereya. Imam Abu Shama al-Ba'ith ke fotuwa vidal fawe sharu kandayilu bi faratun waki bagutaka alukame khasa kuraba fanwanama e alukan waki bagutaka khasa koggen kurun eggotaka besudda gennoe ehni horiha bagutebes mani horiha alukamakan hama huluwade fe ei sharu kandailu bi faratun ei bagute ane bagutegge macca khasa maikamakun maikuraba fani yamenui sharu kandailu bi faratun bagute maikuraba fawanama maibege maan shakke besne ekama ko alagonu men amillen e baguten mai koggen e baguta alukame khasa koggen kurima begen dani bidwaage teriya badegen dani kam bidwaage teriya ma alagonu men nakan amille kan nane alukama ka bagute khasa kureweka wata e bagutu ga maccan e bagutu mai kureweka non nane alagonu men hame fadain baki baguta ka baki khasa alukame baki alukame khasa kurun eves algon men hudda wegen ba kamen no ngai waki ba gutaka khassa alukame khassa kurun ekam wegen dane habidwa giteli misalaka arafait wa hoga roda adi ashura wa hoga roda arafait wa ha ashura wa hai sharu kandaidu bi faratun sunne roda eheni hen wagu takabure boda mai kuraba fawa duwasta hen arafai duaha arafai duhgoroda adi ashura duhgoroda mi deroda komme gote biasmi sharu kandailu faratum baki wagu taka khasa kuraba fawa roda take baki wagu taka khasa kuraba fawa roda take ehen duwasta hoga mi roda sunne roda hifma bura mi duwasta hoga sunne roda hifum Allah subhanahu wa ta'ala mai kuraba fawe arafait boga roda ifafi mihaya isbe faitwe dia aharuge kudifa fataka di mustaqbaluga annan oi nota kurebe oi fa fata kudifa fata fuhe ginge bade
hama ifadain ashura do roda isvediya in aharuge udifafata fuhevigenge bade khas kura bafe ma algon me bas kama khas kura bi sharu khanda ilu bi faratu wakiba utakan alukame khas kura bafo ikkam gawana ma algon men ekkam kuram bi got dekigen ikama ko e faratu e wakiba ko tegge macca wakiba utaka alukame khas kura bafa no ay kama ko algon men amilla kan khas ko gen ko fiya wanani bido ay tere bido ay tere hama ifadain alukame khasa wagutaka khasa ko misalnya damuna madu adi damuna mada ramullah mahgu umrah damuna mada ramullah mahgu umrah damuna mada ki ei regaluge timba kula deba vetu ima dengi onna fahubaya khasa kuraifa wana made ebagutuga khasa kuraifa wana made ebagutu wani mai kurabba Allah subhanahu wa ta'ala mai kurabba kirti qur'anu gaves adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sunnatu gaves ebagutu wani mai kuraifa wabil asharihum yastaghfirun ehi ulafa arnaki ei regaluge fahubaga Allah ke hadratum faafa fussum gidan nawamin ne regaluge fahubaga ebagutu Allah subhanahu wa ta'ala ekadaange zaatu fula ekashilum bagotekke meti uda wodigen nida ibwa wagutu ei alutakunna nida ibwa wagutu hal min mustaghfirin aghfir lah timang Allah ke hadrata faaf fusso mangedi dannawana miya ko bahuri he dannawa fussawade bawshi ebagutu Allah subhanahu wa ta'ala wani mai kurabafa ebagutu kurave namaz wasi wani mai kurabafa fardu namaz tafiya waden kurave emme mai namaz kiye regaluge fahubag kurave namaz kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani bayan ko debba ekayfana wani bayan ko debba hama ifadan ramadan mahgu umrah ei ajru itruge ba umrah eheni hen duwastahuga umrah kurma bure ajru ma bodan Allah subhanahu wa ta'ala itru kuraba fe bawe ramadan mahgu kurave umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fe umratun fi ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i umratun fi ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i hadis kurabani ramadan mahgu kurave umrah hajjaka ifadai nuwata timan kalege faana ekuga kurave hajjaka ifadai ramadan mahgu kurave umrah ebe ramadan mahgu umrah ebani Allah mai kurabba evagutan ebani umrah mai kurabba emma algon men egotan dekigen kuram bi masada ekama ko misalak ehim bagutak algon men ka khassa inu kurave ei sharu kana ei farata khassa kamen ei algon men ka kurave nakan dettaken nu ei ama efadan waki zamanaka algon khassa waki zamanaka sharu kana ei farata waki zamanaka algon khassa kurabba ko je zamana khassa ko gen algon men kuram bi masale ne misalaka zul hijja ma hoge furatama dihadu hoge algon furatama dihadu algon ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa gotuga algon Allah ge hadratan emme loguati wegen ba duwasta ki ei zulhijja ma ge furatama dihadu kurabe algon emma ei zamanyoti Allah khassa kurabba fa mai kurabba amai fadain laylatul qadr vilere ere ki inhas masara pure gina sawab ekule wegen barenge laylatul qadr khairun min alf shahr inhas masara pure gina sawab inhas masara ge hokan kurima e libe sawab pure gina sawab erega ekule wegen be addi hatin harge ho khasa kore fewa emma sharu kanda eluge faratum zamane khasa kurabba o ijje kam gawanama e zaman khasa ko gen zaman khasa ko gen algon kuram bi algon kam ko algon men amilla fusun zamane khasa ko gen algon zamane khasa ko gen e gota kanta kurum ei biduya geten kam badegen ta hama ifadan tantam sharu kanda eluge faratum algon tane khasa kurabba feneti algon men naka tane khasa nukurave misala kan algon men naka sawabu ituru kurum ganiyatuga algon men naka diu hutta gennuwe islam markaza namaz qur'an biya faar gelinge miskita
සල්මාන් මිස්කිත අලුගොණ මෙන්න කද්දී මුත්තව ගෙන්නු ඒකම ගොතක් කොෆියා මාන විදොය සවාබීතුරු කුරුම් ගෙනියතුවා මියක් ෆුරාගෙන් මිදනි ඉස්ලාම අර්පසක නමාදු කුරා මිරණු ෆුරාගෙන් මිසාලක මිදනි තිමන්න මිදනි ඉස්ලාම අර්පසක නමාදු කුරාට මිදනි සවාබීතුරු ගෙන් දාන්නේ තගුබ්බෙන් ගෙනීම මිසාලක තමයි ෆද සල්මාන් මිස්කිතේ තිමන්න මිදනි වර රීතිකුම් හදා කුරුම් මිස්කිතකේ එම සවාබීතුරු ගෙන් දාන්නේ වත තිමන්න මිදනි විෆාර වරින්ගේ මිස්කිතේ නමාදු කුරා දතුරු හදා Bitua yang pengen tarik pada kantata. Ego tu sahabi kurukum genia tu ego tu kan muda wene. Hame ikan timmis kita kafia wa. Timmis kita kafia wa. Allah mai kurab bafa wa timmis kingai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurab bafa wa. La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Datru hadagin hama kamakam farha datru hadagin sawabu kurukum genia tu wa. Timmis kita kafiyawa ituru hem miskita kan nudevene timmis kita kafiyawa ituru miskita kan nudevene pertama miskita kan hadis Qur'ani al masjidil haram masjidil haram ngalwana ham datru hadafa daami hama namaz Qur'an ekibe alakang yoti ituru kurabba beta sawab ellakka namaduga sawab ehem miskite Qur'an namaduga ellakka namaduga sawab miskite namaz kofiya masjidil haram namaz kofiya wa masjidi hada aditi man kali fan ko mimis kite e bahi masjidun nabawi bes dami niya tatru hada sawabi turkum ganiya tu enghas namadu ke sawab ni biganda ehem miskite ke Qur'an namadu ke enghas namadu ke sawab ni biganda masjidun nabawi ke namad kofiya wal masjidil aqsa timana miskite kan hadis Qur'ani masjidul aqsa Qur'an emme namad ke ifassate ke namadu ke sawab එම් මිස්කිතේ කුරාන නමාදුක ෆස්සතේක නමාදුක සවාබ දිබිගෙන්දාන මස්ජිද් අක්සා නමාද කුරි එම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මතේ කදාංග රසූලා එතන අලකම ખાસ කුරබ්බාෆා වෙජ්ජියා අලවන් බගේ තන කදාම් මස්සලේ නෙන් එතන නුගේ සවාබ හොද මට්ට කදාම් එකමකු එදෙෆරාතු වකිතන ખાસ කුරබ්බා කඩාලුබ්බාෆා නෙක්කම ගවානම අලවන් මෙන් එතන තන් කඩාලාගෙන එතන තන අලකම් kurmattakan wa ta'alqam ge sawab itru mattaka itru kurmattaka nu devene gos ekot tan kofi kam gawana ekam begen dani bidoya salaka algonuna fennane bay tantan bay khasa hadisa tahinga tantan gahunna kudi tan ko kola da musallala namaz qur'an hada salaka allah nabiyya to puliruga ekali fanu me fulu falale jibril alayhis salam wadagen ekali fanu me falo bada ba ekali fanu hiplu nangawa zamzam fen donnevi donna ba falun e maqama iyada kurabba me fulu badda wade etanu ko mihare bain musallen ala tan hada musallen ala etan da ko me miha ko ta namaz ko nda fe dan etan ka ko khas kuri namaz ko ka ko khas kuri kom sawabe ki tur wagen dane ta namaz ko ekam etanange wade namaz ko nambi hama ifadai kira far badaya saul far badaya ko hoda ke de hoda ke se baide namaz pura tan hada mi hunge bara etan namaz pura yom machcham e bara namaz pura mi ei namaz pura khas pura ba tan no ei ki sharu kana de farat ke ta namaz sharu pura ba fe nei adi etan namaz pura ma ki ma ikkame bayan pura ba fe nei ema algon me bes kan kokgen nuane ko fiya annani bidwa ge teriya sharu akimi amanate sharu kandai loi faratun algon menna hawal kurabba fawa amanatem mi farbal tabbes mi amanata hawalu ma fasjehun amanatem inna aradna al amanat timang allah amanat timang allah mushayru bime farbal tabbes amanata hawalu mattaka e farbal tabbes hawalu kurabbi ekama ko farbal tabbes hawalu e burakamu ekama ko insana mi hawalu wa hamalaha al insana ya hawalu innahu kana zaluman jahula ina balen la hawalu yaraku mi ko chekkame mi amana teriwan jehe kame ena balen la hawalu fa ya bi khiyana innahu kana zaluman jahula allah qur'ani naki fa faveri aniya veri jahilu mi ekena ki hawalu fa ekama ko amana teriyen nuwi shara amana teriyen nuwi එම ශරවකි අමානාතේ
e kande mi faraatun e algon men na hawala kurabba famimani algon men yang amana itteri umattaka algon men ge amilla fusun yang uni ituru kurun egotaka sudda wegen nuwe uni ituru ko gen nuwa ekang erum wegen dani bidwa ge tereya ei bodu wegen bafafai den algon men mirege mawduwa mire dani mirege mawduwa kamyoti bidwa hedumam medweri sababuta mi bidwa ge tera mihum ni wannani kiwege bidwa ver amarta faalo fami wani kiwe bidwa ver bastaka bidwa ver i'tiqad taka bidwa ver amartaka mikankam islami mujtama tauga faalo fami wani kiwe algon me furtam visnana me jeni shaytana ena mihum magu furaddani eki goiggotu ena eggoten num beeno kurani mihum magu furad mattaka mihum magu furad mattaka ena nukuna ne as komme mihum kariga allah kafir washike e kafir wahebuni ma ena ngebe enge kufrak ena gowana buda sajda kuraka allah num farataka sajda kuraka allah num farataka namaz kuraka allah num farataka zabha kuraka ena mistakunda kan egotaka gowain dana enge ena ijaban deneka muslimu gotan ijaban deneka ekama ko ena muslimun magfuradda uslubu tanwata goitta tafaatu ena deen beri wegenda miha ena eba deen beri mahaboda kurwa haddu fahanalwagen eb magfuradda ne deen beri mahaboda kurwa hando hinge warabura mahaboda adi hame faden taqwa ira masai kurami ha ena bi bidwa beri amal tahu tere badda eb magfuradda ne bidwa ge tere wanna mi ha ena wanna ni diinu ga amal tak gotu ga amal taw ga tere ya sawaba bodu ga niyatu ga sawaba ituru kurum ga niyatu ga ena deke gotu ga diinu ge me bodati amal tangi diinu ge me bodati amal tan ema alwan me bistan je shaytana ge malitakan ena ge malitam par tafat ek gotakan idejjiya nu jehen tagina baya ko maliya ek gotakan mali idejjiya ena jaha malitam par tafat wege nujehinu dehama gina mihunga wajhe ki pegna tafatu wima emalita tafatu ko igotanya malitanya nami jani emma ega nujehinu de miha ega ebje ko mas gotaka emma mi kan takano visna je deen beri miha deen beri ma abana ega tera waddala ena ema ma gurattala kale wala deen beri e kale ke faafta tindani fuwe munne mi har kale maasum begen tiradani en gotakiya ena deen ga amartaw ge tere allah ga nabiya angawa fa nuamin barang ena wadigen edani ege tere ei mana kamen ei haddu faanala di puri re dos baya bege deen ga haddu faanala di e mana kuraba fa kan kan ei deen ga haddu faanala wa amai fadan deen ga amarta hoga gotuga bayam mi hunange ba dakka mi bidwa vere amarta dakka ege jassala etabaya emi hunga tibeni amarta hoga teriya wade ni deen ga bodati amarta hoga gotuga dekigen deen ga bodati amarta hoga gotuga mi gen maragina sawab tatimanna illibigen dana mi amarta ego tad dekigen ena ema ei warab bodu shaytani malitam mi hunnani mi kankam alwana visnami kankam alwana salame be to masai kun jena marumuga puriga tannanje ma bidwa hedumam medweri sababutan algon mendene kannanje eba bidwa mistak mi hadawani ki vegen kon kama kattaka kon sababutak mi gami wani ki vegen mi amal tawga teriya mistak mi bastawga teriya badenota mi itiqad tawga teriya mi wadege midani ilmerim bayan ko bane ge terege furtama sawbe gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata adi hadis ge istilahi ilma jahilun ei furtama sawab rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata sha hadis ge istilahi ilma jahilun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata bi raktihi minbar kan ena bidwa ge tere wanna munda alwonna fennana kuriga alwonna menna ege echenumi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnate bonafiya mi balani ei kurum sawab libenu kuriyas azab nu libe kan dattake egotam mi dekeni egotam alwonna menna bisni fawri kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnate nege alwonna poche kame sunnata eha bi ratte rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei devana masdare shariat devana masdar wei mi deen ege macca binaye fawa devana masdar ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna yang eha bi ratte nege biyaka guruwan onna kan ebe enge ekama ko ege usmana mi yakenge dikinu
ඒකින් අල්ලාහ් එදි වඩ ගන්නවා එකනාගේ මතලබ් තන් අලගොන්නක ඉගෙනී කිනු අලගොන්න මයි කිබන් අලතහුගේ කිබන් කනාගේ එදි වඩ ගන්නවා කන්තත්තන් ඉගෙනියන්නු එක මානමියක බදාරනියන්නු උරා අර්බාෆේ ඒ ඔන්නනි රීත් කොබ්බා බාෆ කිදාරාෆේ ඔන්නනි අනේ කාන රම්බම් මසාමා කිදා පොලාදාෆ නගා ඒ කියාගනි ඒක ඔති කීගේ කමෙන් ඉබස්මක් බදාරක බේනම බස්මෝ එකම කොයි ෆරතම මස්තර ඒකේ යති අල්ලාහ් අලගොන්න උඩන් ජිහේ උරියා කොතේ බයන් කොතේ බෑ අනේ මස්තර කි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නයි ඒකේ බණි දැන් හොරි කන්තත් බයන් කොතේ බෑ එම සුන්නත බීරත් එහෙම සුන්නේ නේගු මිස්තකුන ජාහිලුන් එයා हमें पता है हदीस के इस्तिलाही इल्म जाहिल हदीस के इस्तिलाही इल्म में कियानी ए हदीस तदनेगत मट्टका ए मौदू हदीसा मुनकर हदीसा दईफ हदीसा शाद हदीसा मी हदीस तक सह हदीस तदनेगत मट्टका इल्मरिन खड़ालवा फवा उसूल तक कवाइद तक इल्म में कियानी हदीस के इस्तिलाही इल्म ए कवाइद तक दाशम में खड़ालवनी इल्मरिन आमी सह हदीस के मी दईफ हदीस के मी मौदू हदीस के रसूलुल्लाह मचन हदा पर तो हदीस के मी मुनकर हदीस के मी गोतन इल्मरिन ए हदीस तंगे बा कुरानी नोते वाकी कुरबनी ए मी कवाइद तक मी उसूल तक दाहम में उसूल तक कवाइद तक मी केने हदीस के इस्तिलाही इल्म हदीस के इस्तिलाही इल्म या मी किया ए इल्म बीरटी इमाम वागत की मौदू हदीस तक दईफ हदीस तक मुनकर हदीस तक शाद हदीस तक मी हदीस तक मस्सुनी वे सह हदीस बाकी पूरा करने गया एक नतीजा है कभी कभी मिदनी ये मौदू हदीस तक ये दईफ हदीस तक मुनकर हदीस तक मच्चा दिए का हुक्म तक भाई मी हम बिना में कुरानी इस्तिदलाल में कुरानी इस्तिंबात में कुरानी एक मच्चा एरो में ननी दी मुलिन ओडी गड़बड़ वे फगे निस्ता उनका मच्चा शिरकु का अमल तक बिदवेर अमल तक निस्ता उनके तेरेगा फाड़ वे एकांत तक ये दीनु के एन्ने बोड़े तिकांत तक वो तुका निस्ता उन नि देखे नहीं ए इबारत का मी हूँ ए मुलफामी हूँ फाड़ वे फहुरी ए देवनगर मुके तेरेगा इबारत का मी हूँ तो फाड़ वन फरा है अल्लाह के नबी आगे मच्चा दोगु हदामी अल्लाह के नबी आगे मच्चा दोगु हदामी हूँ दोगु हदीस तक हदामी हूँ ए दुआस पर फाड़ वन फशा एगो तुम बातिल फिरका तक बातिल मजहब तक होगे अहल वरिंग एमी होंगे मजहब तक होंगे फिरका तक दिफा कुरमत तक एमी होंगे तब्बावर हदीस में बहुत हदा इतब्बावर हदीस में बहुत हदा देन एक इतब्बाया जही फमिति कबूल को फमिति ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस किया गया बयान कुरान अल्लाह के नबी का हदीस किया गया बयान कुरानी देन हदीस के इस्तिलाही मुने के मी हम कबूल कुरानी अल्लाह के नबी के हदीस का कबूल कुरानी एगो तुम सूफी नबी के वहदतुल वजूद के बातिल अकीदा के मच्चा वहदतुल वजूद के बातिल अकीदा के मच्चा इबामी हम इस्तिदलाल को फवस मिवानी अदाफा वा एवस असल नुवा मौदू हदीसकुम वहदतुल वजूद भी उनके बातिल मुबाकम बोडवे के अकीदा है ए अकीदा का में गुनानी अल्लाह वे हुरिया चगते रहेगा अल्लाह बोडे के हुरिया चगते रहेगा एमी हम के अकीदा के में बननी इन्नल्लाह हालुम फी कुल्ली शैइन कमा यहिल्लुल माउ फिल इना एमी बन अल्लाह हुरिया चगते रहेगा बोडे के में ए ताशी के तेरेगा फेमवा फदा ताकी के तेरेगा फेमवा फदा हुरिया चगते रहेगा अल्लाह बोडे के एमी उम्मी बातिल अकीदा में दी फवाना के वहदतुल वजूद ए हुरिया के तेरेगा अल्लाह बोडे के हुरिया बला को में इच्छकी फेन लो मचंगरा को में इच्छकी अल्लाह एमी देखो तो अल्लाह एमी उम्मी अकीदा के मचंग एमी उम्मी इस्तिदलाल को फवा बातिल अकीदा के मचंग इस्तिदलाल को फमनी मौदू हदीसकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदा फवा बुतान दोगु हदीसकुम हदीस का मिवानी के हदीस के मानी मा वसियतनी समाई वला अर्दी वलाकिन वसियनी कल्ब अब्दुल मुमिन मौदू हदीस है मिया को हदा इन हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माने अल्लाह वही कुर्बानी तिमंग अल्लाह का उडुस आदि तिमंग अल्लाह के बिमगस तनव है नुरी है एकम को तिमंग अल्लाह तनवस में के भी तिमंग अल्लाह का मुमिन अलागे हिते हितु के तेरे गए तिमंग अल्लाह बोडी के माने मोमिनो अलागे हितु के तेरे गए
timan Allah uduwas tanawahenu bimebbes tanawahenu ekama timan Allah tanawas wegen bi timan Allah ge mu'min ala geite mi hada fa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmer midal bagut kul mawdu hadise mi asle ba hadise no mi ge sanad mel besechen nei ama mi yak hadala fa hadise e hadis ge hifatai mekin sufi mi shirku ga halwarin taken mi sufi ne mi kiyami hum mi ham bodati shirku puramanda bay me mi onna ki mi ilmer midal bagut ge mi hum ge bes iman kam ge bes kam hum ge nei e mi hum aqida hore kufru ge aqida mulim bes kufru ge aqida emi hum ge aqida ge hama ifadai hadafa wa hadise e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurun hiddifa wa kama buna mi hum emi hum ei algon menna fenna ne kan mega war gena algon men gemi awatte ni gaun tahuga udayane fehifa gode udayane uday bay emi hum mi kiyani borelevinne mi kiyani mi hunna emi hum ge faratna aswarna algon men ge teriyak kuri ge islam din aswa emi hum ge asar tan huri algon men dirasa kuri ruga fenna emi hum ge aqida tan algon men ge terega suri ei de algon men emme karin din hasil prave hisab tan India hisab ei hisab ge me gina India ge rahakat kiyana me ge borelev e rahan nisbet kom mi kiyani no borelevinne emi hum deke gotuga Allah ge nabiya hedde ifawani nurani makhluq ge kale faaki emi hum gabulen kore ei insan kanka emi hum rani nur hedde ifaw makhluq ge kale faaki ale ekale ge faanu kirti qur'an ge yoti ekale ge faanam mistakuna vidalunam angawa amurupurabwa faqul innama ana basharun mithlukum ne mi gotam mi baran kale faanu gowa vidalwi ruga emi hum ge branu ke gabulen qur'an Allah ge nabiya emi qul kale ge faanu vidalwa ashe innama ana basharun mithlukum tiabami hum fada insana ki timan kale faana sama tiabami hum kale insana ama ehem hama vidala ware no nurani makhluq ke nurun hedde ifa be kali anen ayatu Allah wa kan qul la aqulu lakum inni malak kale faana vidala ware timan kale faana tiabami hum nak vidalan no me timan kale faana ki malaikata ki me nu vidalan no me timan kale faana ki malaikata no ne malaikat be kanu me Allah nurun hadda fa makhluq insan hadda mani mashi insanu nurakun nun heddeviye Allah ge nabiya insanange ama algon men fada insanange qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya hame kan tafataki yuha ilayya Allah ge hadartu ke fana wahi bawale be ki ben rasul be ma wahi bawale be ekam insanange insan hama insanu ge terin ke fana wadage laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fiikum rasulan min anfusikum ne Allah ikram Allah tiyabami hum macam ihsan teri wadi gannawa fiye e tiyabami ge tereya rasulak phone ba tiyabami ge tere rasulak phone ba insan ge tere ne phone e nurani makhluq nu nei nurani makhluq nu ebami hum ge bahuga macam ebami hum istidlal ko fawani be sama mawdu hadisakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada fawa mutar dogu hadisakum e hadis ga mi onnani inna awwala ma khalaqallahu nur nabiyyika ya jabir awwala ma khalaqallahu nur nabiyyika ya jabir Allah emme furatama heddevi echaki tibaga nabiyyaga nur e jabir ga faram me kali farni hadis ko e jabir Allah emme furatama heddevi echaki kale farga nabiyyaga nur fule Allah ke nabiya yati sahih hadis ke bayan Quran fa inna awwala ma khalaqallahu al-qalam Allah be furtama hedde wechchi galam hedde wi me furtama faqala uktub galam Allah Quran uktub liyash qala famadha aktub galam danna mani ko chettoy liyan Allah wa Quran bani uktub ma huwa kainun ila yawmil qiyamah liyashe qiyamata me ba huri ha kama ila ul mahfuz ga ili fi galam emme furtama Allah hedde wi makhluq way nabiyya ge nur me hadis ke mi puna hada fa hadis hama ifada mi duniye ge waha icche hedde ifawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sababun kam bunami bidu veri pastam mi hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababunne muli kainat ge wa uriha icche hedde ifawani mi aslu hayga tuga kuri do hoga mawdu ga bayan behi gecce ni bidu
heduma medveri bido dene ganna ko itta hoge terega dinu haddu faanada dinu haddu faanada dinu ege terega nabi be kalma ta'rif kurumuga haddu faanada ya allah nabiyya ta'rif kurumuga bayaku haddu faanada gen gos hadafur hadis tamihunna hadafurna hadis tamihunnani emihum mi bahuga maccan istidlal kuffa mi wani hama hadafa wa hadisakum ega mi wani laulaka ma khalaqtul aflak laulaka ma khalaqtul aflaka kaleeg fannu inama timang allah kainat was muhaddewi kainat was muhaddewi algon men nabbe sama mi aqida anwata mi bastan algon men tere bes as fe bori algon dive hinge tere kuri kalon na fenna kuri ga mada hata huwa mi hum kiyawle kaleeg fa muhammad nu inama duniya was nu yi muhammad nu inama duniya was nu yi muhammad nu inama mihiri hata hama mi bahung gena sauri basta ke mi hama mi mawdu hadisun gena sauri basta mi lentang hadaf mi hum madahatan hadaf mihiri mi bunu muga macca mi bahuga macca mi kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadaf wa abu tam doge mi hakikat ko mi aidi kolak kantang hoti mi aidi kolak ai rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kama kan bes nufonu nisal takun nu inama alu takun ketere kan ke fan rasul kama kan fonu buni makhlukun nu inama Allah subhanahu wa taala ekaleeg fan nabi kama kan bes nufonu bis ekama ke na ibunani muli kainat hedde ekaleeg fan sabab ne ekaleeg fan attakai ekaleeg fan rasul kama kan fonu buni alu takun attakai ek idi kolam yati aswagi hai haye yote ek idi kola ekaleeg fan fonu buni rasul kama kan alu takun attaka alu takun ke hidayat attaka ekam Allah ki Quran ko tibayan ko devafa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin aditi man Allah kalifan nufunu wame alam takar rahmatik kam ko menui alam takar rahmatik kam ko menui nufunu wame kalifan alam takar taka funu bi insan na jinni ge ka rasul kamage e de makhluqun taka Allah subhanahu wa taala ekaleeg fan wani funu ba ekam ko ene bolli minista ko heddewni kalifan taka uriha altakun heddewni kalifan taka mi hadaf uri hadista enkam mi hadista ngalgon men na denegane veni ilmerin e usul tahuge darun bayan kora bafa ekawai tahuge dasun ngalgon na denegane veni den ngalgon men bistam mi nukta ki nurakka terkam bodu ka men mi Allah nabi ag macca egota hadis edmaki egotan hadis edum ei shariyat kandaya amillaya ei Allah ge nabiya Allah ge hadratum shariye genne ye kale fane kiya ge dogen hadafiya mi hunge gabul kurane deen kamuga gabul kurani mi ema shariyaten hedeni iha bodu buhutan dogen Allah ge maccan hedeni Allah macca bodu buhutan dogen hedeni mi shariyate kiya shariye khandala ba farata ki Allah khandala bane e shariye mi genne farata ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nabiya ge macca dogen hadafiya ena amilla furum shariyaten ge kadada ema ei faafa bodu azab bodu wegen ba kamen ei naraka ka shawar wegen dane mi ha ge macca gotakan takfiya eti rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qura bafa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar timan kalifan macca gastu ge dogen hadafi ni hadan nare ena ge tammati naraka ge faturash naraka kashawar wegen ediyei naraka kashawar wegen ediyei ane sababu bido heduma medweri visawu tawgetere ane sababaki mistakun ebami unna dini kantattaka dinu ge fatwa atadin wattaka jahilum hamajessu rono edum hamajessu ei algon me tere kuri ko ikkamen ei bar boda algon me tere algon me nazar min gaale bela algon me tere ge edurun ge gotuga tibi ilmu erinto emi unna ki Qur'an ka ayat ke maanav sege baynu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko ikkam sege baynu emi unna ki bodati ilmu eringe gotuga emi mi ulamun diya algon me terega emi unna khas ihtiram mi kuramun diya ilmu eringe emi hum bas dekki fatibi shaytona emi hum ge hitab boda verikam badda fani emi hum bas dekki mun diya thunna men ki bodati ilmu eringe ekam ko hakikat ko rono edurun ke taarafil man kurabba fani emi hum mi kiyani arabi bahum murakkab jahil emi hum ke taaraf ilman kurabba fani kine huwa alladhi la ya'lam
ولا يعلم أنه لا يعلم ඒනා කි නුදන්න මීහායේ අදි ඒන නුදන්න කම් වෙස් නුදන්න මීහාය ඒන කන්නේගේ නා කන්නේ ඒනන්නේගේ කම වෙස් ඊ මුරක්කබ ජාහිලුන් රෝන එතු එමි හුන්න කන්නේගේ වන්නේගේ කම වෙස් එමි හුන් දෙකේ තුවන්න වෙන්න කි වරක් ගෙන කන්තයි ඉෆති බයි කේ දෙවන්න වෙන්න කි එෆද මීහුන් ඇතිවෙලි දීනි කන්ත මිස්තකුණ බයන් කොද්ද මට්ටකා මිස්තකුණ හමජස්සාෆා ඒරුගේ මීහුන්ගේ දීනුගේ කන්තත්තම් මිස්තකුණ බයන් කොද්ද මුන් එතනි එබ්බස් ඉල්ම කානුලා එකන්තත්ත ගිනවෙ කෙන්දේ මුජ්තමෝ තේරේග බීදෝ වෙරි අමලත සවබකි එමිහුන්ගේ සුන්නත නේගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මුරාද නේගේ මිහුන්ක කුර්ආන්ගේ ආයත නේගේ දීනුගේ හුකුම් තක නේගේ මිහුන්ක එමිහුන්ම හිතන් කරි ගොතක මීහුන් කොස් දීනා බේග මොහම සුවාලේ කොල්ලා අම හිතුගේ ඉන්න ගොතක එන හේදේ ගොතක මෙන බේනුබා ගොතක මේ බයන් කරේ මිහෙන් දෙති මස්සලෝ ඒ නකන්නේගේ අල්ලාහ් bagi ekama begut mahi kuro bafani ki ke kamis Allah nabiya ekama begut hadis kuro bafani ki ke kamis ena kanne kama ena finna ko tak jawab doge guduwe kum bafa fe dina behe gotum nudanna kama ka me duniya ko suwal ko fiya ena bunahoti wallahu a'lam Allah me mudaddin odi gannawa egotam bunang gawa fatina nege kam go ichya nege echingena bodu gala ga buna diga nuane na e bodu simma en alwani bodu faafe bolu ga alwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko ba fe fam saman go ahake ba ka bayan ko bani kayfan inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Rasulullah hadis ko bani Allah subhanahu wa ta'ala ilmu mistam kiben damma ba gatma kunnune Allah ilmu hippawani ki mistam kiben damma ba gatma kunnune fa saman ko ilmu fulegen da kamanga betta fa saman ko ilmu fulegen dane egotan Allah subhanahu wa ta'ala mistam kimen dammawa gatama kunnuna ilmu ippawani walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama ehnek kam Allah ilmu ippawani ilmu ringe maru gannawa genne fa idha lam yubqi aliman den Allah subhanahu wa ta'ala bisil mere kunu bahattawa hiduga ittakhadha an-nas ru'usan juhala den mistakun emihunna deenuga kantatta bayan koddinu mattaka emihun jahilu verin hama jassante rono edru hama jassante fasuilu emihun namistakun suwalu kuram daane dini kan tattaka behe gotum fa aftau bi ghairi ilmin ilmen nati emihun ki jawab dem daanete fa dallu wa adallu emihun tibeni khudu mag furati fa yadi tabaya mag furat daanete itabaya mag furat daanete ilmen nati ine dinu kan tattaya kuraveni ilmen nati bayan kuravene egota mistakun efada rono edurun mata jahilun emihun dini kan tattaya kur man hama jessuge sababu mifata bidwa vere amal tamul tamotelege feturgenge bade barabara ekam ko ilmu wadejje kam gawana me maduwegen daane ei haqqa ma fahmugen baatila kan nowe wene baatilu fuhegen daane yaqul jaa al haqq wa zahaqa al baatil innal baatila kana zahuqa Allah qur'ani karifan bidal wa haqq atwejje baatilu hingajje haqqa ma fahmu baatila kan nowe baatilu daane haqqa ma fahmuga emma ni wara murakkatel kame haygatu wara fahaka jende malgon menge terega mi oti ego kantan egota algon menge dini kantan bayan kuddin mattaka algon men hamajassa humiti beni ifada jahilun dini ebes kame ebi hunannege tadilen echennege mi hun hamajassa humiti ebi hun bes dekeni tiwanna menna ki wara podati ilweri egotuga adi mi istam bes dekeni mi hunna ki ei wara podati edurunne mi hunna ki emi hunna egene dinu kantatta emi hunna egene dinu kantatta ekam ko emi hunge baya kodde kantatta nuwan dina kalon me duniya gani emi hun bunadi for kantatta ka idi kolam yannani rangal goi dalil tawga aliga mi yannani rangal goi emi hun bune fawa bunun taka khilafa algon men visnan je duniya bi gotum visnari kam go biasa algon na egene algon men miyadu duniyege huriha dimaya ko huriha fannata ko algon men ge tere me taragi asma meti algon men bagabul kuram dunia bi gotum huriha kam algon men miyadu doktor besa asma meti mahir doktor tab besa asma meti miyadu emi hundu ko fakuri ge sihiye hiteringe kare algon men ge bes miya daaneta emi hunna bes gele hunna nege kam mihar ko nege me hunna hagigatuwa ama doktor kare me dane kuri ge doktor neti ma emi hunga tam mi diyai dunia bi gotum ge bagabul kurate ekama ko dini gotum adivas mi hun gabul kurani kuri ge eturum
emihum puna goittange gabul kurani emihum puna di for goittake gabul kurani Qur'ana sunnatum mi daliltam mistakna bayan koddevum dairus nihenne diinuga mi masala oti mioti Allah ki Qur'an ka bayan kurabba mi gotta mioti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba mi gotta nukure gabul ama kurige ekkala edum emihum bayan koddi for goittam atibesse gabul kurani emihun na egejjeren me huriha duniya bi gotunga gabul kure kurige bayak sikhi hitren bayak koddi for waakatan rangalmu kamihar doctor nge bayak kodde waakatan kangai agi gataki eba gabul kure duniya bi gotun eba inge mimi hummi doctor dikan kiaba en astin mi unka emihun nakkan e badi kan wakkatel kama beunge molokan emihun nakkan ge bayak e tiba gabul kure duniya bi gotun ekam ko dini gotun ativesita ma ke gabul en kure mistakun ekam dini gotun gabul en kure dini gotun ativesama muskuli goi ama kaaba fenge goi boda goitta mi gabul kuraw mi dani ei din kam adves gina bayak kamakun ka ne maro kuri bisna Allah bisnun de wafa alwan men emmen na besmitibi rangalu bisnu makum bisna maro kuri maro me kaden nonna ne maro ima alwan men hagi genge ne huri hakale hagi gai den ade hen kuron tuna de fardu mi fon ware rangalam ulu mattaka kuri ngawla mun gos kore ne genne wala den ade wen mita rangalu kura denna devnema e rangalgum hoda rangalgum kolum filwa gabul kure kantatta qur'ana sunnatun dalil aw mafahuga den ituru gotenno nanaron naka mu'min kam go jadi hen gabul kura sami'na wa ata'na ibnan jihad faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf emihe gatan nasih ngaw mafahuga mane qur'ana sunnatun ena gatan dalil aw mafahuga den ena jihen huttala ena kuram dia no ba kuram dia kantatta huttala jihen mutar jeren dunia den akan nona den turbote amai fadan mu'minun ga bahaka wajheri kirti qur'ana sunnatu me hoga dalil wa asukam gawana ma den bun jen ki samina wa ta'ala har ado hafi me kiya mantri mada ko fi den ni turbote nona ituru hem ikhtiyar nona ne naka timanna adi sunna ni timanna kurin gabul kuri gotu ga mati ga nona ne hem bune weka ehem bune fikam go jena be iman kamen nei islam kamen nei emma alwan men egota fadami hum bunai cita gabul ko genwana alwan men dinam ule kam gawejjiya alwan men gabul kuran jeni qur'ana sunnatu ga diga bunewe ecci qur'ana sunnatu ga diga bunewe ecci erun alwan men sidalatti beni erun sidalatti beni oti guarantee debba fa Allah nabiyya taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati timan kali fan wada ganoni tiya ba mi tera de chedu pura wafe ede diga tiya ba mi fatta gitti bihai dak tiya ba magfur diga ni nudane ei Allah ge fota timan kali fan ge sunnate guarantee dibba fe oti ema dingal gon ngi hendi ma ka dimu ge ber ma ko ba ma qur'ana sunnatu wal mon gi fatta bi du hak bas magfur diga ni nudane al gon kam fala da de al gon peni hidayat ga matiga al gon men kamyabi oti dinne mu oti swarge kaamyab narkain dinne mu oti erum kashabar wefa ei qur'ana sunnata ngalum tabawi cikam gawana ma algon man rono durung ge wa ka du kolla emin boda wa ka tangalgon man gabul nukure haggo mafahuga den haggo gabul kure erum Allah ge hadratum dinne mu oti algon menna niha hisab mere darus nimarani den baaki uri saw tangalgon man den andar yak ba qur'ani dua ke Allah subhanahu wa taala algon men mena ki basaha e bas qabul qur'a baikam galemu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.